Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Jadi kembali pada pagi hari ini kita lanjutkan tasmi' juz 30 tahap 1 pada siswa yang lainnya. Nama Ananda Muhammad Alfiansyah Ilham. Siap deh? Ya, tapi dibacakan dari surah Al-Fatihah ke surat Takasur beserta nama surah, jumlah ayatnya, dan jenis surahnya. Fadhal. Dibacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah satu Makkiyah. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah An-Nas 6 ayat nomor 114 Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sududin nas, minal jinnati wan nas. Surah Al-Falaq 5 ayat nomor 113 Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Ikhlas 4 ayat nomor 112 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Lahaq 5 ayat nomor 111 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surah An-Nasr 3 ayat nomor 110. Zaja nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba.
Surah Al-Kafirun 6 ayat Muhammad 109 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kautsar 3 ayat Muhammad 108 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Surah Al-Ma'un 7 ayat 207 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah Al-Quraish 4 ayat nomor 106 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish was-sayf falyabudu rabbal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surah Al-Fil 5 ayat nomor 105 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Ma'idah 9 ayat Muhammad 104 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi amalin maddadah. Al-Asr 3 ayat nomor 103 Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur at-tamun summa allahu ta'lamun ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunna 'ainal yaqin summa la tus'alun
Fix. Tadi selesai dibacakan Al-Fatihah, huruf nun dan huruf perhatikan itu membedakan A dengan A, terutama tadi pada surah Al-Fil. Selanjutnya, berapa surah dari Al-Fatihah ke surat Takatsur? 14. 14 surah. Berapa surah Madaniyah? 3. Berapa surah Makkiyah? 11. 11. Coba sebutkan surah Madaniyah dan An-Nasr. Surah Madaniyah yang paling banyak jumlah ayatnya surah apa? Surah apa? 3. Al-Ghafir 3 ayat. Ya, 3 ayat. Selanjutnya surah apa lagi yang sama? Surah Al-Lahab dengan surah Al-Fil 5 ayat. Sebelumnya itu yang 4 ayat. Yang 4 ayat surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Quraisy 4 Al-Fil 5 ayat. Oke, jadi pada surah Makkiyah di sini Al-Fatihah ke Takatsur ada 6 surah yang sama jumlah ayatnya. Coba surah Makkiyah yang paling banyak jumlah ayatnya surah apa? Kautsar Surah Al-Kautsar. Berapa ayatnya surah Al-Kautsar? 3. 3. Coba Seratus 9. 109. Surah Al-Kafir 6 ayat nomor 109 Makkiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidun ma abattum abiduna ma a'budu lakum hidukum waliyadin. Ya. Terakhir coba sebutkan nama surahnya saja. Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah. Ya.